Kristinu je nerviralo što nije bila zadovoljna sama sa sobom i nije mogla stati u staru odjeću. Nije se svidjelo što vidi u ogledalo i bila je svjesna da mora nešto poduzeti. Unatoč tome što radi dva posla, skinula je 11 kg u 12 tjedana. Zategnula je tijelo, smanjila trbuh i struk i napokon je opet stala u staru odjeću. Evo sve što je dobila od mene da dođemo do tog rezultata. Prvo, prehrana. Svaki obrok je bio prilagođen njoj. Slagali smo prehranu sa namirnicama koje mi je rekla da voli. S obzirom da je zauzeta preko tjedna, vikendom bi u sat i pol pripremala ručke za cijeli tjedan. A za užine bi spremila obroke u 5 minuta koje bi jela na poslu. Ako ne stigne pripremiti, uzeli bi bolje kupovne varijante. I da, jela je i slatko. Skoro svaki dan bi ubacila malu čokoladicu ili kolač jer nijedna hrana nije zabranjena. Drugo, trening. Trenirala je 3 puta tjedno, 2 lowera, 1 upper po 45 minuta. S obzirom da radi uredski posao, ubacili smo još 30 minuta brzo hoda na traci poslije treninga. I treće i najbitnije, dobila je moju podršku u svakom trenutku kad bi zapela s treningom, prehranom ili motivacijom. Ovo je možda i najbitniji dio jer većina žena odustane baš kad dođe taj period sa više posla i više obaveza. Ako do toga već dođe, sa svojim klijenticama napravim sve što mogu kako bih ih vratio opet na pravi put. Ovaj rezultat Kristina je postigla jer je krenula, iako radi 2 posla, te je mislila da nema puno vremena za trening i kuhanje. Kristina nije čekala savršen trenutak, usprkos svim preprekama ostvarili smo odlične rezultate. A ovo je tek početak, mi nastavljamo dalje prema svom cilju. A to je da skinemo još 10 kg, zategnemo tijelo i da uspije ovo održavati i nakon mentorstva. Ako se pronašao u ovom videu, javi mi se s porukom mentorstvo i objasnit ću ti sve detalje vezano za mentorstvo.